same applies. Ngakhuluma ngezinto eziningi indawo ukuthi ayinakelelwa nelimi nawe yakwaga kunendawo bathi iMabhoko ngokwesintu kumphambo ukuthi sithi indawo la iMabhoko ayina title iMabhoko akusili igama lomuntu sithiyo sekosi ilwazelo alikho esichabeni ngathana bayithiya kubathe bathi ingwe King Mabhoko sekuyindawo ke leyo King Makhosoke nofana isikolo nawe ithiye njalo kuhle kufanele ukuthi kube nani ne title awukwazi ukubiza babakho ngoMabhoko ngegama so into ezinjalo aziqalelelwa ubukhosi ziyabuliselela ziliselela izinto into ezinjalo osokuthi zilungiswe wayizwayo bese sikhamba sibe nento yokuthi njengoba abantu bangazi ukuthi irresponsibility yobukhosi kuyini bavele bakuhlaba ubukhosi bangakabuzisisi izinto ingakho ngithi mina ngabona kune gap bese mina ngazitshela ukuthi ngiyongena la igapini le ngihlanganise ubukhosi nabantu so every time nangenza ivideo kusenazi ukuthi after lapho kune call engena ke kuya ngekhosini ye1 hour sikubonile ukukhulumile into le ithathelaphi iyapi sisolve njalo engizama ukusho ukuthi umberego wami ku social media akusikudlala kusima likes ngisemsebenzini and evane ngiyibone izinto zichange nangakhuluma ngithi igama lihlolwa lapha kumabhodini after lapho makuda khona sikaya change ngekhe babuye beze bathi sikuzwile kodwa izinto senzani ziyachuguluka manje kube negap enjalo and kancane buyabuya ubukhosi njengomuntu ohlala nobukhosi obuhlukahlukeneko kunenge ubukhosi engihlala nabo sikhulumi nabo indaba ezithandana nani ikhona into eyenzakalayo nethi ukuthi ngesiziveze zonke kodwa nakune improvement phakathi kobukhosi nabantu so ukudlaliswa martial arts naso ukhona uyihlathulula sinabantu nabamandebele so umuntu ondebele angabukela bokhokhomelona wayangabula lapho bayadlaliswazi into leyo umntwana uyithola from amncane akhona ukulithanda isikweni so nasiliveza njalo ebantwaneni abancane in terms of martial arts iba yihle iyahlonipheka iyathandeka kunokuthi silichute lona straight silifake kubani ku-TikTok engizama ukuveza ukuthi kunenge singakwenza siveze isiko ebantwini ngendlela efaneleko ingasilokho esikwenzako sifuna ukuchuta izinto ezingachudwako ikhona indlela yokwenza izinto so lokho kumele kube nani ubukhosi nesitshaba and then ke ngikhona ku TikTok ngikhona ku Facebook abantu abaningi bangazela khona ke ngikhuluma ngesintu sesindebele ngibonakala njengomuntu ohlala ealwa nomuntu ohlala kwatileko ukuthi into engikhuluma ngazo vele ziserious azifuni uhleke into engikhuluma ngazo ziyalisela lisindu like for instance ngiyini engayihlekela ngento ukuthi abantu abenza izinto kuhle kodwa ke umsebenzi wami loyo ngine blog iblog kusho ukuthi ngathatha isindebele ngasaku WordPress iWordPress ifana nabo Wikipedia ngayifaka kanjalo ukusho ukuthi izinto kuze zibe kuGoogle kunama tools asebenza ukuthi ufake uGoogle awumani ungene kuGoogle ufake information usebenza something bese sizokuvela kuphi kuGoogle so ngafaka isindebele lapho ke na ku WordPress ngaba ne blog and then into engibhizi ngayo nje zimbongo zamakhosi imbongo nje sinazo ukuthi zibe khona esindebeleni na utype uMasilela lapho kuvele imbongo zakwaMasilela and then uYouTube nayo bese ke nencwadi yabantwana ngoba bathi basho kunencwadi ezihlogekayo zabantwana laba ka preschool yabo so ngatlola incwadi ke ngathi ngizoyipublish nyaka lo ngoMarch mara ngizanitshela bese ama challenges engiba nawo mina njengomuntu ukuthi abantu abafuna ukulalela na umncane bathula 2000 zokwenzana yabo iye ngiyavuma ngili 2000 ukuthi umndazana abantu bacabanga ukuthi na umndazana na umfazi isintu akhonakala ukuthi ungakhuluma ngaso ngisiphati abathola abantu ukuthi isintu ngesabantu into leyo uyayibelethela uyayigidela uyayithwasela mina phela ngathwasela ukulapha intro nami ngiyafisa ukuthi ngene umuntu athi uphethwe emlenze abantu abanjalo abangene endumbe nami abantu abaloyiwe kabangene endumbe nami ngena lawa abathi mina ngichatile mara into zamazilungu nawuchaqala ukhazi abakenziwa kuhle so through into le that's where I get my knowledge nabana ngikhuluma ngento ngi-experience through umuntu ezila endumbeni bese sahathi indawulo kwathiwa isifunze sidliwe emzini wrong so do you understand ukuthi knowledge le ibuya ukuthi ekutheni ngiyigidele for 10 months ngathwasa ngaba isangoma manje ke abantu abayitholi into leyo so bana ngisho ngithi thambe ngiyindoda ngina 45 ngithambe ngani nyangiso maya ngizwakala kodwa ke into ezengizikhuluma kuziyafika ngekosini and for the fact kuba nama discussions mina umsebenzi wami njengenyanga ngiwenzile so umsebenzi wami ngiloyo and then ke
enye problem esindebeleni ukuthi amandebele akaziprofile. Mina ngithe ngathi net nangikhula ku social media ngahlangana namandebele amanengi enza izinto ezicakathekileko emphakathini kodwa nasazi imandebele. Bona beza kimi ngoba nangikhuluma isindebele sebangitexta ukuthi hey nami ngingibani bani uyazi mara ngithi nawuthi uyamcala umuntu wakhona ku-economics wenza into ezikulu kodwa nabantu abazi ukuthi ulindebele. So abantu bacabanga ukuthi ayekho amandebele because asiziprofile njengamandebele njengowamaZulu ayenza umuntu naka whether upensa or ubani rasokwazi ukuthi umZulu umuntu lo manje amandebele asiziprofile. Google yourself. Ngiyathoka. Manje ke ngohunyesiwe ngilungile mabhena 2000 ngiyiblogger nakho konke ngiyathokoza.